El ministerio Jesucristo rompe las cadenas. Presenta palabra viva y eficaz. Y da vida a su... La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la voz del pastor Luciano Arancibia. Yachakuy tata Dios pa palabrang manta. Nicodemo ka waturikung Jesusta. Kay Nicodemo, kalka hermanos ni okzuna, que manara Cristota creer cacho. Pero pay monarca maita, tinkuita Jesucristoan, y waturikuita monarca. Tal vez kunan campis, o may chica hermanos, munangichek, waturikuita, kikillantatas kay bautismo manta. Kicharichek, Biblias ni kicherta kay libro de San Juan, hatun kata kay nin 15, huchita kay nintak uhmanta, ñaupagman elerisunchek. Hasta chunka pishkayo chinininkama ñawerisunchek. Libro de San Juan pikichari, hatun kata kay nin 15, huchita kay nintak uhmanta, hasta chunka 15 chinininkama ñawerisunchek. Manchay kacha tata Dios pa palabranta yachakuyqa hermanos ni. Kay kinamanta tata Dios yachachiwanchik. Ojruna karka su tío Nicodemo. Kay Nicodemoka waturikuyta munasarka kikin Jesucristota. Tal vez kunan campis hermano kikillantatak munanki waturikuyta. Imaynatatak bautizakuna itian chanta imapaktak kasyan bautismo. Y chanta tal vez tapurikullangitak, may kawatay humantatak bautizakunatian. Y a chance hermano kay pachapeca, kay catolicismo kupeca hermanos, wawastapis 15 kilitang manta pacha bautizanko. Ichari, pero catolicismo, Bibliari imanintak chayman. Biblia kaning hermano mana atinchechu no gains wawasta bautizaita. Wawastaka atinchning hermano dedicaita, entregaita tata Dios. Pero ma atinchechu bautizaita. Entonces, hermano, kaypi kayruna Nicodemo tapurikun Jesucristota. Tal vez con campis, hermano, uyarimusanki, radio nicta, a través también kay redes sociales nicta, atinki uyarita, y tal vez munanki también tapurikuita, pero kay palabra también, hermano, kanman, kutichisunka y mainatachos, hakay Nicodemo, tapurikurka, waturikurka, kikin maestrunch Jesucristota, pero Jesucristo pues yachaywan kutichillarkata. Y kay kikin palabrayata kantapis kunanka palapaykusunga. Kay kinatanin lerisunchek. Tata Dios pa su tempe, Dios churik su tempe, y Dios Santo Espíritu su tempe, kay kinatanin tata Dios pa palabran. Fariseo manta ojruna karka Nicodemo su tío. Paeka kudiu ukumanta mentasca carga. Uchisipi Paika Jesús ta watuku jamus panerga. Yachachik Señor. Yachayku Dios pa kamachin kaskaykita. Yachachinaykipaktak. Mana pipis ating manchu. Han ruanki. Chaykina milagrosta ruaitaka. Dios mana paywan kaktenka. Nispanerga kay Nicodemo. Kunan kaypit umpitat ukurisum. Kay runaka karkanin hermanos, fariseo, ukumanta, runa, may mentas karuna karka isutikurkata Nicodemo. Paika kay judío ukukunamanta karka. May mentasca, may hatun runapa kawasca karka. Y kay Nicodemo uyarisharka evangeliota que Jesucristo uyaskanmanta ka evangeliota. Y kay runatagri kay Nicodemo nerka no kamunani uchisillapis. Tinkuita kay Jesucristoan. Iwatukuyta munayman. Munan paynin no kayacha, no kawaturikuyman paytanin. Pero may pachachos kay Nicodemo hermano, tinkun Jesucristoan. Nicodemo kaner kayachachik Señor. Yachayku Dios pakamachin hanga kaskaykita. Hasta kay Nicodemo, kalko católico manala Cristota katikusharkacho, pero zikuspa obranta, zikuspa kausayninta,
payqa nirqa verdad, mana uqrunaqa pay hinaqa kanchu. Porque kay runaqa chiqanta palan, kay runaqa chiqanta runastapis chiqanchan. Y chaytataq payqa qawarispa nisarni yachayku que qanqa nin mana pipis qan hinaqa kanchu uq runata atinichu riqsiyta nisarqa kay hallp'apata kawsaypi. Porque imaraykuchus qanqa nin maychus kaqta willanki, sumachaq milagrostapis ruwanki, mana qan hinaqa uq runaqa atinmanchu ruwayta. Es que qanqa nin Diosmanta kachasqa wawakanki. Y charayku qanqa kay hina t'ukunasta parlanki nisharqa Nicodemo. Yo sé que charayku qatikuyninchispeka hermano riqsichikunanchispuni tiyan de que no canchis también Dios pata wawasnin kasqanchik. Amén hermanos. Runaqa nin qanmanta allinta parlanantiyan, mana allintachu. Pero muchas veces runaqa también malpi quedachisunankutaqa también malta parlallankutaq. Jesucristo tapis que killantataq ruwarqanku. Wakin runaqa allinpaq qawarqanku. Wakin runataq mana allinpaqchu qawarqanku. Muchas veces kay hallp'apata kawsayninchispi lo mismo. Pichus hermano consciente kashan palabra manta, nisunki verdad kay runaqa cambian, kay runaqa diferente. Manaña unay hinachu. Pero kallanqankutaq enemigosniki kaykunaqa malta parlallankutaq kanmanta malpi quedachiyta munaspa. Jesús patapis kallarqankutaq. Entonces charayku kay Nicodemoqa hermano Jesús antinkuspa mayta munasarqa hatunchayta Jesusta. Pero Jesusta uqpalaypi nin Jesucristo kutichin kay qawari versículos 3 pimanita. Jesucristo ta kutichispa nerqa chekatapuni niki sichus pipis wateqmanta mana nasenchu chayqa Dios paq reynonta mana rikuyta atinchu nispa nirin Jesucristo. Uqpalaypi Jesús nisarqa si qan ñuqamanta munanki parlayta chayqa Nicodemo wateqmanta nasenayki tiyan nin. ¿Kichari? Entonces nin sichus qan nin si qan munanki ñuqamanta parlayta ñuqata munawanki qatiyta o evangelio imanta munanki chayqa predikayta nin wateqmanta nasenayki tiyan. Si munanki qan nin Dios paq reynonman chayayta chayqa. Entonces, cuando chay palabrata Jesucristo nerqa Nicodemoman, Nicodemotaq manchay uku quedarqa chay palabra nisqanmanta. Imanispataq Nicodemo kutichin kay Jesucristo palayninman, kay hinata nin. Nicodemotaq payman nerqa, imaynatataq nasekunman uqmachu runaña kaspari, atinmanchu aw mamanpaq wiksanman kutiykunanman wateqmanta nasimunanpaq nispa. Entonces, kay Nicodemoqa cuando Jesucristo Nicodemota nin wateqmanta nasenayki tiyan. Nicodemotaq payta nerqa ukurispa imaynatataq nasenman uqmachu runaña kaspari. Uqtawanchu mamanpaq wiksanman kutiykunman wateqmanta nasimunanpaq nispa kay Nicodemo kutichirqa. Tal vez pay manaraq entenderqachu palabrata. ¿Por qué? Porque si siempre hay hamusharqa tata Dios está reqsikuq, ¿verdad? Charayku cuando Jesucristo nerqa wateqmanta nasenayki tiyan imatataq chayta niyta munasarqa Jesucristo wateqmanta nasenayki tiyan nasenan kasharqa chay yakupi. Naseyqa kashan chay yakuman ch'ultunan tiyan chay mawk'a runanta chay yakupi ampanan karqa. Porque kay pichus kay runayki kashan qanwan tiyakun qanwan kashan no chay mawk'a runayki chay mawk'a runa kaninachisunki phiñanachisunki maqanachisunki warmiykiwan phiñanachisunki chay mawk'a runayki machu kayta yachachisunki chay mawk'a runayki. Chaytataq bautismoqa kashan hermanosni noqanchik chay mawk'a runanchikta rispa chay hatun mayupi chay ashka yaku kurisaqpi chayman chinkaykunan tiyan tukuy cuerpuyki chaypitaq ari saqipusanki chay mawk'a runaykita chay mawk'a warmita chaypi ampapusanki.
Entonces Nicodemo ma entienden lo que Jesucristo y matachos paiman nesas canta. ¿Por qué? Porque carca ni suman nuevitos y sin chimpaikusharka, y sin palarikusharka Jesucristo. Pero Jesucristo también se canguaway no kawan munanki purita y kai palabra imantatach munanki willaita chayga y munanki tataypach reinoman chayayta chayga wategmanta nasenaikiti. Picausan hermanos. Sutenman. Kunan, tal vez hermano, Jesús piscutichillanta, cuando nin, kunanka, machurunanya kaspaka, wategmantachu, mamaipa, huixanman, yaikusa, tal vez mamá, suaño purgana, tal vez cementerio piña kasherga, Nicodemo, mamá, tal vez para y menta mamá y kuna richimosa. Ocupa y quedarga, pero imaninta Jesucristo, versículo 5, imaninta, kawaris, Jesucristo kutichillanta, shaymana entiendes hanman. Jesús ta kutichillarkata. Che katapuni niki, si chuspipis, mana yakumanta, espíritu mantawan nasin chaeka, Dios parreinonta, mana yaikuita ating mancho. Jesús kai explican kuna. Nicodemo, tal vez kai pala sus kaita, ma entienden kichu, pero no kaniki kaita Nicodemo nin. Mana no kaka ni shaikichu, mamay ki huixaman watermanta yaikunaikita. No kaka nase niki yakumanta. Chayka, bien claro. Icharima nacho. Chayakuman chultukunan karka. Chayakupi chay cuerpunta ampaikunan karka. Chaymanta palasharka. Kankuna yachangich no ve cuando Jesucristo, chayntata ñaupaketumpinin espíritu mantawan. Kankuna yachangich Mateo librope chay lunes piachachimurgane. Cuando Jesucristo, chayan chay hatun mayu sutikor casillo de Jordán, chayan chay mayuman, y mayuman chaspatag, maipichis waukenchis Juan Bautista bautizasharka paika primerota hermanos nin willarka huchas nin kumanta arrepiente kunankuta mana Juan Bautistaka hap'itawanchu mana yachachispa yakuman ch'ulturqayasarqanku sinoqa Juan Bautistaka primerota willasharka parlasharka chaypi kasharqanku warmis qaris chay palabrata creextinkuta nin tukuy warmis y qaris huchasninkuta nin willakurqanku y Juan nerqa noqaqa cheqamanta bautizaykichik yakullamanta pero uqta qhipayta hamuqqa kashan aswan sumaq atiniyuq chayqa nin mana ni uhuta watullantapis y villanaypaq hinachu kani chayqa nin ninalauraywan Espíritu Santo nerqa. Charayku kaypi Jesús nillanta si mana kan bautizakunkichu yakumanta y nitaq Espíritu Santo bautizakunkichu chayqa mana atinkichu tataypaq reinonman chayayta nispa kikin Jesús palapan Nicodemoman kunampis kanman hermano o hermana uyarimusawanki kikillantata kay Jesucristo nisunki waway nasenayki tiyan wategmanta chay ashka mayuman chayaspa ashka yakupi chaypi chay mawqa runaykita ampanayki tiyan y chaymantataq nasemunki musuq runa noqapa hina nisunki Jesucristo t'aqllarikuy kusiwan Iglesia de Cristo simintin nispa gloria a Dios aleluya. Entonces qawari bautismoqa kasqa muy importante. Kunankaypis y kullanchekta kay runata kashan machurunaña mana también wawitachu. ¿Ichari? Entonces hermano kaypinin espíritu manta nace kachayka Dios pa reinonta mana yaykuyta tingichekchu. Entonces Jesucristo chay runaman explicasharqa primero waway nasenayki tiyan naseyqa kashan yakupi ch'ultukunayki tiyan chay aycha cuerpuyki chinkarinan tiyan chay yakupi hinaspataq nin sayarimuspataq nasinki noqapaq chayta nisarqa. Número 1 hermano acepta tata Diosta chayta allinta entiende. Número 1 kashan kay palabra uyarirqanki uyarispataq sunquykipi creerqanki simikiwantaq runakunaq chawpipi sut'incharqanki nirqanki Señor qatisqayki sirvisqayki hamunayki ratukama, ¿verdad? Número 1. Número 2 kunantaq nisunki waway nasenayki puni tiyan wategmanta yakupi bautizakunayki tiyan. Echaremanacho hermanos. Entonces kayqa bíblico. Entonces hermano Jesucristo ajinata nerqa kunan soqtapi manintaq aychamanta naseqa aychamin espiritumanta naseqa espiritumin. Yo creo que hermano
aychamanta runaka tal vez más entiende wasunchu kaykunata. Imaynatach kay Nicodemopis aychamanta runa karqa charayku materqachu entiendeita lo que Jesucristo imatachus payman nisharqa charayku. Muchas veces ajinallata runaka, muchas veces ninku, pero es cristiano evangélico kani, pero kanku cristiano evangélico aychaman causa jinalla, manaraj espirituman hina causa qharichu warmichu. Pichus hermano, espirituman causan chay warmi, chay qhari chayqa, entonces hermano, diferente kanayki tiyan, manaña kanaykichu tiyan hermanos, ni irakundo ni iracunda. Bautismoqa kashan hermano, uyariwa aykaita, chay mauqa warmita, chay mauqa qharita ampapunayki tiyan. Kay Lucianopis, manara Cristota rexishaspa karqa machu machu, tumaku, tal vez warmemaqa, tukema, pitaq maya chanchischu kay mundo cosaspi metikuyta. Pero chay diamanta pacha, maypachachus ñuqapis decidikurqani, maypachachus Bibliata yacharqani, entienderqani, nirqani, Señor, kunan ñuqapis munani, bautizakuyta, chay mauqa Lucianuta munani ampayta, y munani qampaqtaq naseyta. Entonces bautizakurqani chay ashka mayu yakukurriqpi. Mana estanquipicho, ni tak hermano positupicho, ni tak piletawancho chisqueteta el brasunango tiyan. Jesús hermano bautizakorqa ashka yakupi. Y chay bautismo tatak mañasunki tata Dios. Chayrayku kaypinin aychamanta runaka mana entiendengacho, pero espiritumanta kaqqa espiritumen. Aychamanta ay causa runaka aychamen. Y kay pachapi runaka ashka causa kanku aychaman hinaka. Y pisista kanchik espirituman hina causaka. Reparallawajpis kaypi espirituman hina runaka hamukun congregakun maskan señorta. Pero aychaman hina runaka ashka causan kedakapun wasimpi. Pero mana chayqa kanta hermano ni manayku iskayrachinanchiyan porque nin salvación personal. Chari manachu hermanos, picausan sutinman. Entonces seguramente Nicodemoja cuando kay palabras tuyarerqa nin uku quedarqa. Jesús imaninta hanchisqaqpi. Amat ukuychu nesus qaymanta wateqmanta nasellayña. Qawari Jesús imaninta. Amat ukuychu nesus qaymanta wateqmanta nasinki nasinayki tiyan nispa. Seguro uku chay runa quedarqa. Materqachu kutichikuyta. Entonces, cuando Jesús le paran, manaña carcacho chayruna tapucuita monasarca Jesús man, manaña carcacho palabras, entonces reparar uku kasharga. Y uku kashartinta Jesús reparan, ama kay ni sus caimanta ukuichu. Más bien nin nasellaña y mata su yashanki. Pecausan hermanos, sutinman. Entonces, hermano, kaypi tata Dios ninchak manchaita. Hermanos ni, y chaypeca tata Dios ninchek tapurillantas chay Nicodemota qawarich. Wayraka maymantachus uyarich, wayraka maymantachus munasqanmanta wayramun. Sonasqantataq uyarinki. Manataq yachankichu maymantachus hamusqanta. Nillataq maymantachus risqanta. Chay kikinmin nin espiritumanta naseq runaqa. A ver, noqa tapurisqay qanta hermano wayra maymanta hamun. Y maimantas rin. Y macololta huayra. Pitas kunitan a ver hermano huayratos valde apargambuam kayokuman. Seguramente hermano kay Nicodemoja cuando kay kunasta tapurqa Jesucristo mana karkachu palabran kutichimunampa Jesucristo man. Tapurirqa. Huayraqa maimantata hamun. Y maimantas rin. Ajinamin nin uhruna espiritu man causaka. Kunan kay te explicas kayki. Tal vez kunan kampis ajina tapurikunki. Muchas veces pastor nin Jesucristo kay pikashan. May piskashan Usheria kay pulpitun wasapichu kashan. No kampis ajina piensas kan hermanos ni. Cuando primera vez iglesia manelkani, cuando pastor ni hermanos Jesucristo kay pikashan nin. No kakawayan may pikasan Jesucristo. Piensar kani ka iglesia católica pina chaynik pikasar ka crucificado uk chaynik pikasar ajina piensar kani. Y al último iman el ganita chay pulpito chay ukupicha way chasqeta kashan Jesucristo. Pero kaypit ukurini wayraka maymantata hamunin y maymantata kutikun y makolorta.
Pita guaira ating mang hapita. Ni pi. O hapiwak siya kang hermano. Abe tapurigis. Karis atiwak siya guaira hapit. Warmis kang kuna atiwak siya hapit. May mantaha mong imakolortak. Charay ko hermano uyaliwaits. Jesucristo kay pikasyan. Mananya ay chapichu kunang. Unay ka ay chapikar ka, verdad? Pikunach ka serkan ko disipulos ning ay chapikasyas pa ka. Jesus pis pungkuto ka ng karga. Yay kunang karga. Kunang paypak mananya kancho hermano fronteras ni límites ni pungko ni ima. Wairahina. Wairata matinkicho hermano zikuita. Chari? Matinkicho hapita. Pero atinki sienteita waira muskanta kay waira musyaninki. Ahinayatag kay pikasyan Jesucristo. Matinkicho hapita. Matinkicho zikuita. Pero atinki sienteita songo equipe que Jesucristo kasyan kawan. Ayariko Iglesia de Cristo. Aleluya. Kusiwan. Makisituikioni. Aleluya. Gloria a Dios. Ajinamin ning hermano, espíritu manta causa runak. Ajena kunan Jesucristo kay pikasyan. Kunan entienden que verdad hermanos. Excelente. Entonces hermano, chanta ning Nicodemoca uyariche. Chanta ning Nicodemoca taporka. Imainatak chaykan. Mangrenis pahet. Ukoska. Imainatak kaman chayri. Upalay pichar, limputapuni, manapalalikta rualpawan ki Jesus. Himaynata kay kangman. Jesus taknerka, Israel ukumanta, yachachik, kaspacho, mana chay kunastapis yachargan kinin. Qué interesante. ¿Sabes qué? Incluso pay karkanin ohruna, may mentas ko presidente kay pikarin ahina, may mentas. Pero cuando Jesucristo taporin, matincho kutichita. Y charima nacho hermanos ni. Pai tapun Jesucristo ni. Pero kancho kunan Israel ukumanta ohruna mentasca kanki. Kunan kamacho mana chay kunasta yacharganki ni. Charay católico hermano kay kunamanta kakasyan chingasca. Mas yainin kakasyan imapi. Warmito urianamanta, machakuymanta, kanenakuymanta, cigarro fumanamanta, warminta wasanchanamanta, ay chaykik munaynin manta, mas ocupado kasyan. Echare manacho. Chaytata Jesucristo nerga. Pichus aichamanta causaka aichamen, pero pichus espirituman hina causanga espiritumen. Yo kama atinichu kunan, católico runawan entienden akuita. ¿Sí o no? Ukan entienden akuita, hermano. ¿Me entienden akungichu? Y manisonga chay católico runa, hako tomarimona, tikchi arena, basto tak chogay gurinalla, piensa chisonga, chare manacho. Me acostumbran kichu. Charay kutata Dios nerka, y matatak kanchay, lakhawan ruangri. Y manita munanchay, y matatak evangélico, católico runawan ruangri. ¿Entienden qué kunan hermanos? Picaunsan. Pero no ganchis akakullans pay kunamanta, pero machach ne kunchis. Chay tenerga Jesucristo. Akakuich chay mana kahkuna ruay kunas manta, pero amachach ne kuichich. Yo kamati nicho hermano, ña hermano Caspaña, familia y chaypi casada kushan akaswan y ñogata ucha servicio akamanta kaita mate nicho difícil. Difícil. Tal vez matrimonio pasar, tin quinzadian, mantawadian, más de lo que matas no gasiente ni monan hayway kamay. Pero mamá nicho ni mat haywanawanta. Pero kay pachapi runaka, wanyushens y mata haywanawanchmanta. Chaliman nacho hermanos. Picaunsan hermanos. Sutingman. Chekatapuni niki. Yachaskunata nin niku. Kaita nin. Chekatapuni niki. Yachas kaikuta niku. Rikus kaikutata huilayku. Kankunata ri. Huilas kaikuta. Mana hapikun gichechu. Eso es cierto. No capis hermano. Yachakuskaita. Huilay gichech. Uyariskaitata ni gichech. Pero cuántas veces. No canchas runas. Mahapikun chechu. Chay, willaskata, chay niskata. A veces, kaita yaikun, kayohnin tatah lyoxin. Amén, hermanos. Sichus kay pachapinin, kay imasmanta, willaktinin, mana kringichik chuchayka, imaynatataha kringichik hanak pachaman, imasmantapis, willaitari. Si kay palaskaita, kay willasusqasnita, mana kan krengichnin, imaynatataj munanki kannin,
hanaqpacha imasta rikuyta. Imaynatataq kan willawaq runa masiykiman. Charayko, hermano, kasqa muy importante kay bautismo. Amén, hermanos, ni pikawsam. Así que pikunach, hermano, uyarimusangichej nacenaykipuni tiyan de nuevo. Pero chay nacenaykipajqa kanayki tiyan por lo menos no kanaykipuni 17 años entre 18 años. Ña chaypi kankiña, hermano, madurito, ña piensankiña. Porque bautizan 13, 14, 15 años, hermano, kashanko, hermanos, ni yuyay manakajpi kashanko, ichari manacho. Ñamay pachachu shayankuna 17, 18 años ningumanqa, ñapi shay imilitaqa, ñapi shay oqallituqa maduruña, ña piensanña. Jesucristo pis mana, hermano, 12, 13 años nimpichu bautizakorqa. Lucas libropi tarpanchishari payqa nin 15 chunka watayuq bautizakorqa. Ahora, tal vez kan, hermanito, uyarimushawanki radionista, pastor, pero por ahí Jesucristo kayaminchi hamuma, no ka 14 o 15 kani, mana ripusachu, porque Biblia peka ni pich mana bautizakoja ni mana siendo manchayangacho. Ripunki normal, porque Jesucristo pes 15 chunka watampi bautizakoja, pero 15 chunka watangama pipes, hermano, fiel a tata Dios ni mancarga, solamente campis jovencito y milita kashanki, fiel a kai tata Dios pa katikuinimpi. Ama huchalicho, ama pantaicho, Cristo jamón casi punque. Pero llama y pachachos kan, hermano, 18 años, 19 años, kashanki, y amushanki le llama, nita munashankichu bautzakoit, y machtima munankuchu bautzakoit, es que yachanko, aychanko munainiwa, watejmanta urmaikunganko, charaiku wakingunaka ma bautzakoit munankuchu, achaikunaka, queda kapunganko are. Entonces, esta palabra que voy a decir, hermanos, ¿no? Kunan tapurikusunchej. Imayna bautismo tatah no ganchej ruananstian. Imayna tatah Jesucristo mañawansos bautismota. Uyarich kaita. Tumpitata kawarisunchis, hermano, tiempunchis karingraj. Kachaykukuna, a ver, Mateo man, hermanos, ni kachaykukuchis Mateo libro man. Kawarisunchis tumpitata okurisun. Imayna tatah chanta Jesús ninchis bautizakorqa hakay Jordan mayupi. Kachaykukuna kay Mateo libroman hatun kaqta kaynin 15 tumpitata ñawirisunchis, hermanos, ukurinaykichejpaq qankunapis pitaq primerota bautizakorqa pitaq yachachiwanchis bautismota Jesucristo. Porque pay, hermano, dueño evangelio manta, porque pay, hermano, kay hallp'apatawan hamuspa evangeliota sayacherqa inaugurarqa pay dueño chay evangelio manta, mana nogacho. Si mana nogacho dueño kani, mana no atinicho, hermano, estanquespi, piscinaspi, piletaspi bautizaita. Sino que imentados Jesús yachachiwan kikinta bautizakunanstian. Kawarich, maypichu sakay Juan Bautista chimpampakunapi willasharqa chari. Tumpital leer esa, hermano, y explicar esa, pero kay hinatanin. Hakay punchaypi Juan Bautista kanin, hermano, rikurimorqa willaspa Judea chimpampakunaspi. Chay painerqa Dios man kutirikuychej imaraykuchu hanaqpacha reinoqa kayllapiña kashan nispa. Kay Juan manta profeta Isaíasqa qillqisqan uk runa qhapaqrikunqa ch'innikpi uyarinkunqa. Señorpaq ñannintaq nin, hermano, Señorpaq yanninta wakichiychej, purinasniykichejtataq nin, hermano, cheqanchaychej nispa. Juanqa nin camello willmamanta ruwasqa p'achawan p'achallisqa karqa, qara chumpiwantaq chumpisqa. Paypaq mikhunanqa langosta lachiwana misk'is ima karqa. Runas payman, runastaq payta uyari hamurqanku Jerusalenmanta, Judeamanta, tukuy Jordan mayuq muyuynintinman ima. Huchasninkuta nin willakuqtinkuta Juanqa Jordan mayupi paykunata bautizaq. Juanqa ashka fariseosta, saduceostawan bautismonman hamuspataq rikuspa nerqa. Katarikkunaq miraynin, pitaq yachachisqasnichikmanta Diospaq hamuyninmanta k'ajaq phiñakuyninmanta ayqinqarinispa. Kaypi qankuna tinkichej, maypichus kay Juan Bautista rikurimun, hermanos, y kay Juan Bautista karqa soqta killa mayor Jesucristo manta nasikuspa.
Y paitaq ninch impampas willasharqa chay evangelio manta. Pay nisharqa arrepientikuychik chay manakaqkuna yannigichikmanta. Y malaykuchus Diospaq reynonqa nin qayllamushanña. Noqaykupis chayta ni Juan igualituta nisharqa arrepientikuychis. Chay manakaqkuna yannigichmanta hamuychis chay chiqanyanman. Entonces chayarqanku nin Jordán mayuman. Chay Jordán mayupitaq nin ashka runa samurqanku saduceos, fariseos, chaykuna niyta munan mana creek runa qhawaqhawas, a ver kay runa imatataq ruwashan nispa. Entonces sapa qaripis warmipis huchasninta willakurqanku Juanman y Juanqa bautizarqa hatun mayupi. Kunan chayman Jesús rikurimun. Leerisunchik imanintaq 13pi. Jesús hamurqa Galileamanta Jordán mayuman Juanwan bautizachikuq. Juan taqri ni imarayku Jesús ta bautizayta munaspa nerqa. Noqa qanwan bautizachikunay kashaqtinchu qan hamunki noqawan bautizachikuq nispa. Jesús ta kuticherqa. Saquewaykunan bautizakuqta. Imaraykuchus aswan walekmin Dios kamachisqanta junt'anaqa nispa. Chaymanta Juanqa nin saqillarqana Jesús bautizakunanta. Jesús bautizakuytawantaq nin yakumanta lluqsimusaq imaqa cielos kicharikorqa. Diospaq espirituntaq paloma hina paypa patanman uraykamurqa. Hinapi nin hanaq pachamanta Dios nimurqa. Kaymin ancha munasqa churiqa paywantaq sunqu juntasqa kani. Kunanta purikusun Jesús maypi bautizaku. Estanquipi, pozopi, uchayrit ikawanchu challuygarpachiku. Nin hermano hatun mayo Jordán mayupi. Incluso Juanqa chay ch'impampasmanta willaspa parlaspa chayan hatun mayukama. Y chaymantaq pihamun Jesús maypi kashasqa nin Galilea llaqtapi. Es como decir, kay Betaniapi kunitan kashanchis. Betaniamanta kunan kay 2 de julio uraykusunchis mayman, hakay Palmas mayuman. Ajinata. Ahora Jesucristo ninman karqa Juan, noqa kani qanmanta kuraq. Porque chay Galilea llaqtapi, hermano, según comentarios bíblicos lees canchis manjina, campesinas, hasta aguas termales kunitanka matian. Paining mancarca Juan hamu y más men kay coñaquito y no cataka bautizar Juanki. Es que ¿sabes qué? Bautismo ka Jesús mantacho carga o Dios mantacho. Dios manta bautismo ka carga mana Jesús mantacho. Charaico cuando Cancuna cuenta con Biblia le ingispuni no ve cuando may pachach Jesucristo milagrosta ruasharga no ve ashka runas katisharganko y chaypita ashka iskay runas chimpamorganko tapunach kay runata ima autoridad wantaq payqa kaykunata ruashan kay hinatapuni runaka payta katisha nispata chay iskay runas chimpayorganko Jesucristota nerganko ima autoridad wantaq hankaykunata ruankiri nispata porganko Jesús pisniyalgata Cancuna no gata tapuangichik no kapis tapuyas kutichiwangichik chayqa noqapis kutichisqaykichik y paykuna nerqan listo niwayku Juanpa bautismonqa Dios mantachu chayri runakuna mantachu nin Jesucristo así que bautismoqa ni siquiera Jesucristo mantachu bautismoqa kashan tatanmanta chantata kaypi nin hermano de haway juntaqta tataypaq kamachisqanta nin Jesucristopis. Y cuando chayrunasman tapurqa y chayrunastaq nirqanku si ni sunchis chayqa Dios manta ni sunchis chayqa ni wasunchis y maqtinman creenkichikchu Diospi ni wasunchik si ni sunchis runakunamanta chayqa haqay Juanta qhawashanku reyninkupaqhina mejor ninachis mana yachaykuchu nispa Jesuspis niyarqataq ni ñuqapis kutichillasqaykitaqchu ima autoridad wanchus kaykunasta ruwasqayta kunan kaypi entiendenchis. Cuando Jesús nerqa
bautismoca Dios mantacho chairi runakuna mantacho. Entonces kaipi Jesucristo ni llanta cuando Juan Bautista opone con nin y mainatata no canta Jesús bautizas kaiki en vez que hanyo kata bautizana waikitaka no kayo canta bautizas kaiki razón nin kapulka Juan pata. ¿Por qué? Juan reconoce salga de que mana Juan Bautista hermano Cristo Salvador que carga, sino Jesucristo salvan carga, pero necesariamente Juan bautizan carga Jesús. ¿Por qué? Jesús pis ejemplo ta cuarcancha de que pai pis hay hatun mayupi bautiza con carga chantata Juan nin hermano Juan mancutichin de Hawaii tataipa niscanta kasukta y juntachtanin chalimanacho hermanos. Entonces Juanca de Jayaña Jesús está bautizado. Tampoco itian pita Jesucristo está bautizar gari kutichita kashan Jesucristo está bautizar Juan el Bautista. Amén hermanos. Entonces cuando Jesucristo bautiza con charay kuña kanishar kanove manachus nacen kichay kanin Yakumanta, manachus nin espíritu mantao nacen que mana Dios para reino cae Jesús pis bautizacus cantawanta y ma pasa Espíritu Santo yatanin hanak pacha ventanas kicharikutinta ok yurak paloma uraikamon lehranmanta tiaikun ichay sut esikuchikorka tukuyuna rikurkanku hanak pachamanta imanimun gatak kaimin munaska churega paiwantak son conjuntas rakani uyariwais kait hermanos no kanch kai kikin bautismo taswanchek Jesucristo kanak pachamanta ni mulasun gitar kaimin kai wawasni paikunawan son conjuntas rakani imachting no ka imainata chuswargani kikilantatak paikunapi ruasyanko y paikunak tamen reinoka kasyan kusikun ahora se kan mana kay kikin bautismo tazuan gichu tata Dios ka putikuspa kawamusunki charay kuno katapukuni y matazwa shanku pastores están kipi bautizaspa kunanka iglesian ukupi zuayukunk estanqueta chay pich ultusanku o si no pileta manta o si no ikata o carispa chay wanchayo igusanku chay sutin falso evangelio falso bautismo. Y kaiwantag hermano tukuita tapasunchej imanintag San Marcos 10, 38 y 39. Lerisunchej San Marcos capítulo 10 verso 38 y verso 39. Chanta Jesús paikunaman nerga mana yachankichekchu y matachus mañakuasqaykichekta atiwaqchikchu uhyayta noqaq uhyana ibasumanta tapurin bautizachikuaqchikchu mayqin bautismowanchus ñuqa bautizakuni chaywan tapurisunki kay ch'isipi munankichu nisunki paykunata kutichirqanku ari atisqaykunispa Jesús chanta Jesús paikunaman ni yargataj noqaq uhyana ibasuymanta uhyaychej hinataj ima bautismowanchus bautizakusaj chaywan bautizachikullaychejtaj t'aqllarikuy iglesia de Cristo t'aqllarikuy pero simintin makikiwan yupaychay simikiwanta hatunchay nispa aleluya gloria a Dios. Maimán escapasun kay palabra manta. Maimán escapasunchis kay manta. Charayku kaypi tata Dios nin kankunaka kasita mañakushawangichek. Maichica iglesias hermano kasita kaparikushangichek. Mejor todavía chekanchakuy allinyan manchurakamuy. Palabra manchurakamuy. Charayku nin kaypi Jesucristo maya chankichikchu kankunaka imatachus ñuqamanta mañakuasqaykichekta atiwaqchikchua kay uhyana y basuymanta uhyayta ima basumantata Jesús palasharqa maypichus hermano chay cena del Señor taswanchej cena del Señor taswanapaj hermano primero bautizakunaykitiyan maychica iglesias imataruanku
cena del Señor taruashanku, guaguitas, tukuisito hapishanku. Maimanta chayta inventakunki Yulia pastor. Biblia kanin sut isituta. Maya chankichech y matachos mañacuas jaikichekta. Atiwachichua uhyana y basuimanto uyaita. Si kankay basuimanta uyaita munanki chaykanin. Ima bautismo anchos nyoka bautisakorgani. Chaywan atinkichu bautisakuita nispata purisunki. Ima nispa kutichinko. Arri atisqayku. Chayta no ganches untananchtian. Porque no canches katishanchis evangeliota. Mana ni piso natacho. Mana kan yo katacho katishawan que nitas no kantacho katishaik. Kan inoka tukuininchis hermano. Jesucristo ta katishanchis. Amén hermanos. Si Jesucristo ta katishanchis chayka y matachos, ima bautismutachos, y maina bautismutachos Jesucristo mañawancha, chayta juntananchis tian. Y paikunata kuticherganko, ari atisqayku. Entonces, nerga, atingichik chayta bautizakuita chayka, entonces, bautizakuspaka, chay copaita din, ojiangichik. Kay uvas pocoimanta chiuraskata ojiangichik. Y maiken bautismo anchos ñoka bautizakuni, chay wampuni, bautizachikungichik nisungichis. Maninchu estanquepe, piscinape, maninchu ikawan chayo igalpachikunki, maninchu piletamanta manguerawan chisquetea igalpachikunki. Picausan hermanos. Fuerzaban picausan hermanos. Sutima. Y a su nombre le damos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Jesucristo rompe las cadenas. Makikiwan tagliarico y simikiwan tajatun chainispa. Aleluya. Gloria a Dios. Kunan imanisun takaimanto. Maiman escapasun. Así que, picunachos y arimushanguiches, hermano, kay palabra manchurakuichech. Amatas chay auqueadores ta casuichecho. Picunach chay orcopuntaspe bautizashanku carpaspe. Lullas, lutas. Si man arrepiente con guichecho, ni siquiera hanakpacha reinomanga chaytaco y yaispicho. Casian que a tiempo. Chay manakaj lullaymanta, lulla predicasmanta lluqsimunaykita allin kaqman. Manisaykichu no kakani cheqankaj Jesucristo y Jesucristo palabra en cheqankaj. Y kaytanin tata Dios pa palabra. Y creen hermanos, tukuy pikunachos, uyarimushankichej kay palabrata, de que kay palabra sirvichun, bautismuykichejta ruanaykichejpaj. Decidikuy bautizakuyta personal. Manoka nisqaykichu. Si mana bautizakunkichu, mas salvakunkichu. Toma y can decisión niguita. Pero bautizaku hermano, huchata sakanaykipaj, ama condenakamunaykipaj. Bautizaku hermano, huchata sakanaykipaj. Y amanata condenakamuychu, huchata ruanaykipaj. Chayta allinta piensariku y campes, jovencito, jovencita, waynucha, allinta ukuri, piensari. May chica, bautizacunco, pero ni siquiera cena del Señor tapinguchi manita. Pikunach nin hermano, bautizadoña kangich y nitah nin kaitata Dios pach aichanta mi kungicheto, nitah liawanito yangichecho nin, mana causa y cancho no capi cancunawa ni son kitata Dios. Seraico hermano, algo serio bautismoca. Macachancho pohliaco y bautismoa, macachancho pohliaco y evangelion. Picausan, sutingman, kay palabrata cancunaman sakeni. Y kay palabra mantata ukurichej radio puyarikuno wahyarimuichej ukurichej kay palabra manta munani pichus locutor kay chisipi kashanke munani ukurichinayquita kay palabra manta ukurinaykita kan mismo y toma y decisión ta kay 2 de julio risunchej chay bautismota ruamusunchej kay palabrata kankunaman sakeni hermanos ni picausan hermanos sutingman de que kay palabra de bendición cachun causa inigipaj. A todos nuestros hermanos que nos están viendo a través por las redes sociales, que la paz y la comunión del Espíritu Santo colme su bendición sobre sus vidas de ustedes. Muchas gracias. Ayaricuich, Iglesia de Cristo.